هديك يبقى في عبادي يا نور عينيا يبقى في عبادي يا نور عينيا خير البرية نظر إلي الله ما أنت إلا كنز العطية خير البرية نظر إلي ما أنت إلا كنز العطية ما أنت إلا كنز العطية صلاة ربي عليك حبي صلاة ربي عليك حبي ما دام قلبي بذكري حيا ما دام قلبي بذكري حيا خير البرية نظر إلي ما أنت إلا كنز العطية خير البرية نظر إلي ما أنت إلا كنز العطية ما أنت إلا كنز العطية كذا سلامي على الدوام كان سلامي على الدوام عند صباحي مع العشية عند صباحي مع العشية خير البرية نظر إلي ما أنت إلا كنز العطية خير البرية نظر إلي ما أنت إلا كنز العطية ما أنت إلا كنز العطية درب الهدى دربي وهبته قلبي أفرقته دوما بالشوق والحب درب الهدى دربي وهبته قلبي أفرقته دوما بالشوق والحب درب الهدى دنيا تمر في صدري درب الهدى دنيا تمر في صدري درب الهدى دربي وهبته قلبي
Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain, amma ba'du. Hadratul kiram, para kiai, para sepuh, hadirin setia para undangan serta kabul jaki, wabil khusus al-mukarram Kiai Haji Muhammad Saiful Islam. Saya saat mungkin apun hadir di tengah-tengah kita, kangkui menyampaikan mahfadir al-sanai pun melar muka apa sih yang disampaikan beliau apa manfaat dapatan kesan ajunan saja. Amin amin ya rabbal alamin. Tenggulah mewakili sahibul hajah Bapak Suyanto sekeluarga. Saya pertama dan kelengatar puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala atas jadilaman rahmat, nikmat, taufik sareng taidaya pun sang ketengkul pengajunan saja bisa apangki bersilaturahim bermaju eka di tempat si insyaallah penuh berkah dinto dalam mencantumkan kegiatan acara. Pertama yang kita dinto memperingati lahiripun junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya kadimah dirangkai kalaban acara walimatul aqiqah atas lahiripun Ananda Muhammad Ashraf Gibran pertama. Saya panggilepon kadito Gibran. Malam muka penapa merimakan ketika dinto cuman antara dan kuliah ajunan saja ngoleh barokah sifat kunjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat masalam maka terbaik dalam kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekadima beliau ampun bertatan kelajunan saja minatul mati ila nur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Arang sarang ate kaula ajunan saja baca jembara baca ibu ngana karena malam mangken kan itu kaula ajunan secara tidak langsung mangki ihrabuna Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena kaula ajunan arang sarang apol kompol ikan itu tero adzhirina anyata akina ikram wa ta'ziman dak ka Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mabada hari ulang tahun lebat oncangan Pamanda Suyanto. Subhanallah. Alhamdulillah, tak ada acara selebih agung dari acara Kak Dito ini. Ya Rasulullah, ya Habiballah, ya Rasulullah, ya Habiballah, Muhammad ibni Abdillah, Muhammad ibni Abdillah, Muhammad ibni Abdillah, Muhammad ibni Abdillah. Ya Nabi salam, salam alaika. Ya Rasul salam, salam alaika. Ya Habib salam alaika. Salawatullah alaika. Ya Habib salam alaika. Salawatullah alaika. Abdina banget pungana nyambut dak kalahiran. Abdina banget pungana nyambut dak kalahiran. Umpama tada patana abdina tada itunya. Umpama
tada patana abtina tada itunya ya Rasulullah ya Habiballah ya Rasulullah ya Habiballah Muhammad ibni Abdillah Muhammad ibni Abdillah Muhammad ibni Abdillah Muhammad ibni Abdillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil khalril muhajjalin syafi'il mudhnibin imamil muttaqin sayyidina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Hadratal qurama'i wal fadil, para alim, para ulama, para kiai, setuju para kiai nyuwun pangapura abdina tak nyebut asma agung ajunan tong persetong amarga tak uning cuma tak ngurangin pangestu tetap hormatan wa ta'ziman lakum abdina arsa cek jangkolangah hormator nang ajunan sedaja ajunan langkong segala-galanya langkong lebih segala-galanya tempeng kaulah subhanallah mantar muka kula ajunan rizkil kenjembaran fid dharain fid dunya wal akhirah amin ya rabbal alamin. Selaku pengundang Bapak Suyanto sekeluarga beserta sedaja majelis keluarga sa family na sa tretana sa majadian sa popona saya mo lirik bari mo natantona aba sosa aba leso tero arang sarang ngapol mo kompol kula ajunan sada jeda ka dito pakarangan tero arang sarang Allah kidaki anya ta aki apuk ti aki cinta aba salaku umat epon Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam arang sarang mabada acara zikra maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam mantar mo ke tamasuk akadabuna Imam Syafi'i Dabun Imam Asy-Syafi'i man jama'a ikhwana limaulidir rasul wa shara sababan liqiraatih wa hayyatu ama wa ahla makana ba'athahu Allahu yaumal qiyamati ma'as-siddiqin wa syuhada'i wassalihin. Mun kaula ajunan salaku umat Nabi Muhammad nyempat aki ajeng ngongkeng ajeng onceng acara-acara mauludun subhanallah pas asadia tempat akatika dinto secemah-cemah subhanallah ku laku ba'atsahullahu yaumal qiyamati ma'as-siddiqin wa syuhada'i wassalihin. Paopana cek rajana di rajonanipun Allah akan dibangkitkan abareng rombongna para gulungan orang-orang as-siddiqun wasyuhada wassalihin amin ya rabbal alamin. Jam ya pengajian rahimana wa rahimakumullah. Acara malam mangken kan itu acara walimatul aqiqah king icang ngaji ke acara agung. Tado acara sekian banyak acara sebenarnya itunya tada setong acara lebih agung lebih muldoh lebih koromat dari acara malam mangkian mereka Pak. Subhanallah Allahumma ya salam tore sampai mereka Pak. Bada hadis Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saya pangkin ing kitab halatu ahli haqiqah ma Allah man wulida lahu mauludun fasammahu Muhammad tabarrukan bih kana huwa wa mauluduhu fil jannah. Manabi kaula ngakungin putra lake lahir nang bulan Agustus inyamin Agustiono keng cangkeng ngaji ke asma Muhammad tero barokah cek pelkaan ka barokah tero barokah na Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kana huwa wa mauluduhu bil jannah orang tuana benanan mas teh masuk ke surga sareng ajunanipun Allah akati anto hanya Muhammad Gibran icungade kalaban Muhammad sekeluarga kan itu saking karena tero ita lepi akina tero isandere kina da ka Gusti Habibi wa tabibi Muhammad ibni Abdillah sallallahu alaihi wasallam kana huwa wa mauluduhu fil jannah orang sepona ban potrana fil jannati bekali pasuaki ka surgana Allah subhanahu wa taala. Sallu ala Nabi Muhammad sallu ala Nabi Muhammad Allahumma ya salam ni kada tore perengake subhanallah pun tentang abid kula subhanallah. Acara walimatul aqiqah isandereki ke acara zikra maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kuli yakin saya yakin saya mabada acara ben saya selamat dimangken insyaallah kana huwa wa mauluduhu fil jannah orang sepona
ben peji insyaallah siap-siap akan menjadi penghuni surga. Karena kullu ma yata'allaqu bi syarif fa huwa syarif. Setuju ne burung senyander ke burung mulja norok mul jemaah. Lah tak usah ujau kiai. Asal loan, selok ni kekebai dari tak pecah nale karena kana. Tapi kita lebih aki ke kiai sandera ki ke kiai. Kapina bar, Pak. Asarong karhabeng kan ini kekeping ucak sarong lamiri. Subhanallah. Allahumma ya salam luar biasa mangken panika. Subhanallah. Setaja keluarga besar ikan itu mau pada acara zikra Maulid Nabi besar Muhammad ibni Abdillah sallallahu alaihi wasallam. Kalau ben setong harapan peji mantar muka ngauliya salamun yauma wulida wa yauma yamutu wa yauma yub'ats. Saya ngoleh setempel salamat saat lahir, selamat saat tepen ajal, selamat bila areng-sareng lepas ngadep dak keajunan epon Allah Subhanahu wa taala. Jam ya pengajian rahimana wa rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala pernah ada buku Gusti Nabi Muhammad umat tasambi umat tabana Muhammad adu'a papokusin susunna kata-katana din tekak sampai keluar aing mata dara tapi tak lebat bakna Muhammad sare lo bangun badak bunte meru di jelau mun tak lebat bakna Muhammad tak terima mong kok canda mun Allah subhanallah. Teti adu'a dak keajunan epon Allah jak kalau pahen usaha selawat lebat pintu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jam ya pengajian rahimana wa rahimakumullah. Teti kaula ajunan mantar muka termasuk akan mempena Sayyid Muhammad Al-Maliki Al-Hasani Al-Makki muallim kabir Mekah Madinah. Setong bekto amimpe Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam badan setong palataran amat sangat luas neng kanan kiri dan belakang Rasulullah benih angkata umat manusia pereksani sareng Sayyid Muhammad jamaah dari Kak Dim untuk Gusti Kanjeng Nabi saya berada di posisi kanan dan posisi kiri di belakang Kak Dinto mak umat luar biasa di Kak Dim Kak Dinto mak tera ngecernang agatia nyerak cekah bintang Gusti Kanjeng Nabi Muhammad ada bu Arya tang umat tak pernah jepok kangkok tak pernah alongku benengkok tak pernah nangale engkok tak pernah along mampah tak pernah alongku tak pernah ada apa engkok orang-orang Indonesia keng pakun tak pake pangesto tak hormat wa ta'ziman dak kasengkok toh walaupun ada di negara jauh Indonesia ke Saudi Arabia ampun 1444 tahun Gusti Kanjeng Nabi Muhammad tapi kulit tetap fakun tetap ngestuaki Gusti Kanjeng Nabi Muhammad mangken cok kerep berak teh modal jalau mangken satunya mangken panika mak benikun Indonesia mololo areng sareng apa ngerasa ben aromasa cek mun kaula ajunan panika mak berarti umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam paling bagus umat sanosa kaula ajunan kita mangkat ke ajunan epon Allah depak ke swarga depak ke ada sebelumnya umat-umat nabi-nabi sampun bongkor jami pengajian rahimana wa rahimakumullah tawun Gusti Kanjeng Nabi tuba summa tuba liman lam yarani wa amin nabi ontong ongku summa maka kare-kare ontong ongku tang umat saya tak pernah nangali sengkok wa amin nabi king tetap iman dak ka sengkok. Sallu ala Nabi Muhammad mantar muka kaula ajunan termasuk umat Nabi Muhammad sing oleh kontongan iki kaula ajunan hadir ka dintoh keluarga besar ku nerekai ane mutlak hari ulang tahun kelahiran Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tero areng sarengah Allah kira-kira pangestona karena kulit pelkan ke syafaat Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam jami pengajian rahimana wa rahimakumullah mantar nafi' ban mantar barokah karena kulit ngalia ka paragan laok tore kaula ajunan panikah tidak banyak kaula salawat ka Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam karena banyak sakonin kaula ajunan asalawat da Gusti Kanjeng Nabi Muhammad nutuaki semak jauh na kaula ku laku keduduk enah tempat tah asarang Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sajen banyak kaula ajunan asalawat da ka Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sajen semak kaulah sareng Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sakak ditujukan sepalika sajen tak pati asalawat da Gusti Kanjeng Nabi Muhammad asalawat kun mun kun jangan morotan asalawat mun kun beda kon jangan tatang keajalani selain dari itu pasta asalawat
kebeter kaula ajunan pane keceu tak tapangki sareng Gusti Kanjeng Nabi Muhammad ibni Abdillah sallallahu alaihi wasallam. Nyambak sareng Gusti Kanjeng Nabi Muhammad, nyambak karena Gusti Kanjeng Nabi Muhammad. Cintana, sayangah, estona dek ka ummatah melebihi cinta dek ka abana tibi. Wan nabiyyu aula bil mu'minina min anfusihim. Gusti Kanjeng Nabi Muhammad amat sangat mencintai umatnya melebihi dirinya sendiri. Shallu ala Nabi Muhammad. Jamiah pengajian rahimana wa rahimakumullah, nyuon pengorah mungkin sekak dintoh karena kaula kak dintoh lah karena mun mangken parapan apa tampe bener yang dalam parapan nemo mun tak parapan nemo tos ngantos siaran innalillahi wa inna ilaihi raji'un kadang ada dar nafi' matur barokah hadanallah wa iyyakum ila ahsanil qawim. Assalamu alaikum wa alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih wa ala alihi wa sahbihi. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi. Fantazalla rushu taraban wa istibshara wa sadada al-kursi haybatan wa waqara wa imtala'ati as-samawati anwara وضجت الملائكة تهليلا وتمجيدا واستغفارا سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. ولم تزل أمه ترى أنواعا من فخره وفضله إلى نهاية تمام حمله فلما اشتدت بها الطلق بإذن رب الخلق وضعت الحبيب صلى الله عليه وسلم ساجدا شاكرا حمدا كأنه البدر في تمام محل القيام. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. 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 اللهم صل على محمد يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا نبي سلام عليك يا رسول
فاختفت منه البدور أشرق البدر علينا فاختفت منه البدور مثل حسنك ما رأينا قط يا وجه السرور يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك أنت شمس أنت بدر أنت نور فوق نوري أنت شمس أنت بدر أنت نور فوق نوري أنت إكسير وغالي أنت مصباح الصدور يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا حبيبي يا محمد يا عروس الخافقين يا مؤيد يا ممجد يا إمام القبلتين يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك وراء وجهك يسعد يا كريم الوالدين حوضك صافي المبرات وردنا يوم النشور يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك
Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi. Alhamdulillah min hafiz fi masyidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi jalali waladi musta'an. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid dini wad din wa rizqan wa tawfiqan lil ilmi wa syarakatil rizqin. Ilahi innaka qad 'allamta Adam asma'a kullaha wa qad amrina bi nabiyyika Muhammadan sallallahu alaihi wasallam bi ihsanaha فهل نحن نشم بهذا الورد باسمه سبحانه خال أهل البلد محمد أشرف جبران Pratama إلهي أشهد نبي فطرته إسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم سنة وجنته اللهم إنا نسألك بحق نبي المصطفى وأهل سيدتك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ربنا تقبل منا ودعانا ببركة الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين